Twarabasize imwe mu ndirimbo yitezwe n'abantu benshi igiye kuba isohoka ubona yuko ari umuririmbyi Adrick AKIM ubona yuko umuririmbyi akiri muto cyane ubona agiye kuyikorana na D1 cyamamare musanzwe muzi ku ndirimbo z'imitongo mbese zigiye zitandukanye mbese hamwe na Eliplo Blonde na musanze muzi neza cyane ku mudi wa lipa wa hip hop cyangwa se wa rap umwe mu ba star bakomeye cyane gusiga mu Burundi ni indirimbo igiye kuba isohoka kandi iriko iratangaza abantu benshi cyane guys. Ni indirimbo ubona yuko ari indirimbo igiye kuba ari indirimbo yo kwiryohera, ni indirimbo umaze kumva mu coming soon basize ko na hata amaji warimwo ubona yuko ari indirimbo igiye kuba iryoha cyane gusa, ni indirimbo mbisi yo gutamba mbisi izoba imizi neza cyane. Ni Adrick AKIM akubwira ati neza ati ejo ntube kure y'ino ndirimbo, ubona yuko ari Adrick AKIM umwana muto cyane ariko arabikora cyane gusa. Ni Adrick AKIM aho yari aherutse mbese gukorana indirimbo n'umuririmbyi akomeye cyane ari we Fernando aye umane yuko bakuranye indirimbo nayo ikavuma cyane gusa ari indirimbo hozana mbese hari yubona yuko ari indirimbo yabikoze cyane gusa mbese ikorwa n'abantu cyane gusa. Ni Adrick AKIM ubona yuko afise impano irenze ubona yuko ari we muririmbyi akizamuka mbese ariko arakoresha ingufu nyinshi mbese agenda anabwira abagenzi biwe b'abaririmbyi bakomeze kumufasha banamwirika n'inzira mbese nziza yukuramo ibintu neza guys. Ubona yuko ari umuririmbyi ariko arakoresha ingufu cyane zose, ingufu nyinshi cyane gose, yaba muri clip video yaba muri audio. Ubona yuko agende ahantu heze cyane muri studio nziza, ukabona yuko akorana clip video ibereye cyane, ibereye ijisho. Ni Adrick AKIM akomeje mbese gukora amateka nyuma yaho urabona yuko aho yakorana iyo ndirimbo naho yahozana na Fernando aye ubona yuko yagarutse mbese azana n'indirimbo tubisengere. Ubona yuko ari indirimbo hariya ku rubuga rwa YouTube ubona yuko igiri ku bantu amajana 5 ibihumbi amajana 5 n'indwi mbese barenga ku kidogo. Ubona yuko ari Adrick AKIM akomeje gushiramo ingufu cyane guse mbese mu kwigarurira imitima y'abantu no gukorana mbese n'abaririmbyi bagiye bakomeye mbese ni naco cyezere. Ubona yuko ari umuririmbyi azohava aba umuririmbyi akomeye cyane gose, ni umuririmbyi ariko aravugisha abantu benshi kubera ko ubu yari karakora. Ubona yuko ari umuririmbyi afise ishaka ryo gutera imbere kandi ryo kugeza umuziki ndundi mbese kwisonga mbese awugire international. Ni umuririmbyi afise ishaka ryinshi cyane gose, turabiye ku bikorwa vyiwe uko aririmba uko yitanga uko akora media tuba uko agenda azunguruka mu bihugu bigiye bitandukanye mu bisanzwe murazi nuko akunzwe kuba atembera no mu gihugu cy'u Rwanda mbese agakora niyo indirimbo yarakoranye n'umuririmbyi indirimbo yitwa Jame, umuririmbyi kuva hariya mu Rwanda ari we Papa Changwe babikora mbese bakora indirimbo nziza neza cyane. Indirimbo yakoranye na Papa Changwe ubona ko ari umuririmbyi agenda asaba amakorabo cyangwa akora amakorabo n'abaririmbyi bakomeye kubwo impano afise guys. Ni umuririmbyi yavumishijwe mbese cyangwa se twamumenye ku ndirimbo Prince Killer ubona yuko nayo ari indirimbo yamenyekanye ko cyane bituma abamugirira icizere, abantu benshi baramugirira icizere, abastari baramushigikira yaba n'abakunzi b'umuziki ndudi baramukurikira cyane gose. No ni indirimbo rero igiye kuba isoka mbese tubasha kuba tuvuga ati ijana ku ijana ino ndirimbo igiye kuba hit. Turavye ku ruhande rwa D1 ni D1 umuririmbyi ari we wese bakoranye indirimbo ni lazima ni ngombwa iyo ndirimbo mbese igire imenyekane kandi ni indirimbo ubusanga iryoshe cyane gose. Eliplo nawe amusanze mu mizi ku makorabo agiye atandukanye mbese ko bagiye bakorana n'abaririmbyi bafise igihagararo mu muziki dundi mbese ubona yuko arabaririmbyi bafise experience ikomeye cyane gose. None umuririmbyi rero afise ishaka rikomeye mbese no gutera imbere no guteza imbere umuziki dundi. Reka tuvuga ati ibi nivyo biriko biravugwa ko kuri iyo ndirimbo ubona ko abantu benshi barindiranye iyo ndirimbo yigishika. Reka tubirindire ndabizi ni indirimbo igiye kuba iba international. Ni indirimbo yitwa
Twarabasize ubona yuko neza nawe ari umuririmbyi mbese yashoboye gusiga abaririmbyi benshi bagenzi we barimo mu rungano rumwe mbese ari umuririmbyi nawe ubona yuko ari kiregereza ari kuba umuririmbyi ari international guys. Reka tuvuga ati hasta la vista. Ejo mu masaha 9 yamaze kuvuga yuko ariho indirimbo igiye kuba ija ku rubuga mbese bose abaririmbyi yaba Pro yaba D1 bamaze gutangaza yuko indirimbo Twarabasize bagiye kuyishira ku mugaragaro. Indirimbo ubona yuko ari umuririmbyi Adrick AKIM, umuririmbyi akiri muto cyane ariko akaba akora neza cyane. Reka tubabwire ati hasta la vista, twongere guhura n'ubundi mu yindi video igiye ikurikira. Kora subscribe nyuma turi bwa subscribe kuri ino channel yacu Adrick AKIM speaker Mr ndayavuga mbese n'ayandi menshi agenda asanira. So hasta la vista.